Kajingkran tok met da uwe ni kinong tray hapo ko office MEPDCL kabadan ho umiam ya ki pajba kata ka por be kitemu ban lej siwi ka bay boarding badru ban panjing syai halor ka jingkiu kunsan ka bay boarding kala penbitar sikat de e kinong ilam ka RBYF umsning circle bat kabala penlong sundan bakin lej tur kunsan cek ka kamera trekam jong uti officer kate jingjia kla jah ka arpun rutrik ujuleu hakabakat kum ka jingitu di kinong ilam ka RBYF loong bahag te por pa kiti pajba ki lej ban keli halor ka jingkiu kunsan ka bay boarding nrei ladon uwe nong tray besong ha kamera lum bay boarding ula kren tok med ki pajba kata ada ka bau ang bakim don hok ban keli ka jingkiu ka bay boarding namar kum bakalong menta baro ki tiar ke lekiu bat ula pani hab halor ka jingkiu dor ukhaw kinong ilam ka RBYF umsning ka balayalam du uba Devan Warjiri presiden ka umsning circle nangta uba balawan nongbri general secretary uba prangsngi kala finance secretary ka RBYF sing kemi lambat kiwe tang mari yo jing tep halor kete jingja kilalej marmar syak kete jaka nakabanta banwar jing tep halor kete jingja Jing kelalong napalat to hajing kiri ng belai nambaman banay ni koy ke belai ke batang samspa ang spa menta kalapoy do katan katan hajartam kidan kilong yeng koy do ako hajaru tengi ke badu bosong imna mo basir ta namagwa bon kilong yeng ide ke BPL menta kapoy do kan ni belai ni siam ne ni basakun ne long kat sedi ni yang ni yang siap ne kindiat menta ni siap ne kindiat ni siap pendak kakun ne ni siap ke belai ni kalau sedi ni kilong yeng no na kidi kan kilong kuni intendap in kaupun yen ne in pe ya belai ne belai ki ong yang ni cendol imita mentang ide mani sebat cendol imita kade kam jong ki imita rida ang ban cendol ni mentang cendol imita ni ta imita yo ka jang mom no ni cendol e amangi tema poi kumne menta ka belai ka dan bana du January hadu mentau banai ba san te ka poi belai hadu ka pa aku jar tam hadin bang ilayo jingwat nagi paiba no snong jong komsting area hi bakoi koi Pegala kolong nagi kaseng bang sibiri sinjam bang ni office ka municipal nismo don box subun aku juga pon nismo naik kublai ya wes yo jong ka department bawa la pedang ini banyak kan mentakasi haji nolong kini paiba lalu kilang kami lupa tinggal pen i kesing nak kalian jong kini kinong snong baru koi nang ba kaseng tinggal pen i kesing ba apa ting yo ini kibil kabil ka ba umetar udang yai atau am tu bau sni umetar defective kan ba pen ipat yang tu ba uchas pada kabil kata banikong kabar pa long ba kidon kibil kiba aku pemersua kipoi tangkumba hasan spa lai banai menta kipoi hadu ki bau tu aja kata pasep jing am tam yang ngir ka penengok mo ngi seng malang bat kido bai bai berkoi kowe nanta kidon ro ki kilongying kaba what ya umeta nane what ya ka service light ban ai hakai plumying ro 4 don nre wat ikam pil pat kila poi kata ko ba kamlong pen lengok bhayangi ba haba timpat te yo ya kalai haying juki dan hatum ying nre ikam pil adak yo kata ka julok jiman kata gedon hadu kumba hasan alputlik ying te skuiru ba hagapor balawan na kalenjong kilong kemi por bawa kun kilihan ne hagapor bagwan ng kong mangi kila kentomet na kalenjong ka department ro kiong ba pesne kong kiwani kare kining imla ambatay ba fitip na ba man shop hit how kat no bat menta kan hit how te ha jingsa kini kiwan man sigi belai o mon kliyo bai how nani o mon kliyo how ni na iki happen sai bai ya ka badi jong belai ke nek sai bani ka dor jong how te kata kalau mo kitok me kini kilong kemiro o support tingi kondem ya kani mo kung ka lenga department bakam dei suban kan kum ni nang nei sa kumat ba khamtam pia kini ki lockdown mo ba kimyo suban belai kiski di por bala lait no kilong kemiro pa te kasam jingi sibune ban siyo kani ka belai ka poi menta kaba poi saki tingting ka poi hadu sa bu pra hajaro kawai kalong yingi imene ka tuka bil ka bil bang iyo nang ta khasan hajar arpo hajar te ka pasab jingi subo le kini long mi tidak ka daw ba ngira lang ka seng isip kini sinjam yung walang public roy manoy karon bat uniu SDO jong kini department ani sakmat bangikwa ba kani ka department kadai ban poi ka bil haga por ba yang tik namar ba balay ba ngim kwa ba kan poi season poi namar ba kumong manis smart bangim la ban sil season sil mo kenang ka juga por bangintip bakat no ngi pedon kami kalai kanong ngi thangai kalai bangintip pe kenang malalang ngila thang he palat ro ngi pedon kam jing thang barit kenang mangila ban pedon kam ta kom bangin dilong yala ban siu bilai te aku juga por sekawiru ngi diman ngani ngi request mo ngi kerpat ya ka department ba dalo longga bala makin buruk ya kido ki bawan le ya umeda reading hapo sunong ka ba hapo po sning makin buruk da ki beri bala long ki ba experience ngani ki betip ban reading yo meka mo nama ko may kasi iba kinong reading kimdi ki balalong ki para explain mo reading
Wat ban cek yung metar kimse. Ndaki pa ban baningi bangin son ya kadur. Bangin kita yung metar. Kamdi mangi ki authorized person mangin le ya kata. Kadai ka department so kay MCBL ban le ya kata. Hi, tekataro person nungo. Tingin kirpat banane sumat kimdi man ong kumdu ba ngin sundur la ngin le mangi ka reading jong metar. Te hako juga porlong ba ngi kirpat ru ba ngada long ga mala nang ni sakman ba hakapor ba kimun ay ka bil ngi ko won poi tik tik nane ba hapen kloy ya kapor ba kanang mangilak ban pe ya ka e ga bangi thang pun kami ngalai mangilak ban adjust ka